Hoki mai anō ki te Karere, he ai ki ngā tauranga mā tauranga whare wānanga o te wā. He tere ake a tā Native Tech i o Rotorua, whakatutuki tohu i te nama toharite mō ngā whare wānanga katoa o te motu. I watekau mātahi ōrau o āna tauira ka puta nei te ihu i ngā whakaritenga o te tohu, e whakapūmau ana i te mā tauranga hangarau hei whakatairanga i te ngākau titikaha me te ngākau whakapono i roto i ngā rangatahi Māori ara kia tūwai rātou hei pou o te oranga mō o rātou hapori. Ko Native Tech te kura wānanga e hāpai ana i te hunga rangatahi kia whai a te pai tawhiti, kia tata. So what we want to do is create games based on our local stories and then get them out to the world. We'll start with Roblox and then develop it into Unreal and Unity games. E ai ki ngā tatauranga tūmata nui mo te taurua mano rua te kaumārima, e iwa te kaumātahi i rā toru te paihiniti o ngā akonga Māori no Native Tech i tutuki i a rātou tohu, ki e rā atu e whetu te kaupaihiniti noiho, te ekenga ki roto ki ngā mahi. I think in this current environment it's low expectation, especially here in Rotorua. If you don't do traditional industries like farming, forestry or tourism, then there's almost no place for you. You have to leave. We want to create something for us so we can celebrate what we do here in Rotorua. I whakatūria tēnei kaupapa i te taurua mano te kaumā whā, hei tāpō taua tule, he hiahia nōna ki te whakatū i tētahi kura wānanga, e noho motu hake tonua i te mā tauranga, engari he ngāwari ake, te noho me te ako. I think what makes us different is first we're geeks and we really celebrate geekitanga and tututanga, but we're also creative and storytelling, and part of it is that we love to become young entrepreneurs. So how do we make something, create something and then sell it to our community and then out to the world? If we could be open 24/7 every single day, these rangatahi will be here. Our rangatahi just love being in this space. They found their belonging, they found their people, because they've kind of ticked all those boxes. They're just able to do their work. Mo enei tauira ko whain kāinga rāua ki konei, kua māma ake mā rāua te koke whakamua, me ngā mahi kei mua i te aroaro. Before I came to Native Tech, I found it really hard at normal school because there were so many people, and I think it was hard for the teachers to cater to everyone and what they could do. So coming to DNA, since there's less students, it's much easier for the teachers to cater to everyone's learning styles. When I was at mainstream school, I felt like an odd one out, but coming here, you know, I just felt included. I felt the awhi, the love here. Even the teachers here, they don't feel like teachers, they feel like real people that you can walk up to, that you can talk to. Ko te whāinga mo Native Tech, kia toro atu o nā ringa ki ngā taone huri i te motu, e whai kaha ai ngā rangatahi ki te whakatutuki i ngā mahi, a kura mai, a wānanga mai anō hoki.